Časni oci, poštovani predsedniče opštine Kučevo, saradnici predsednika i zamenika predsednika, predsedniče i podpredsednice Skupštine, dragi kolege bibliotekari, koji najbolje znate kako je meni sada,
poštovani predstavnici medija, poštovani dragi autori Maksima, kolege od Pera, saradnici i prijatelji biblioteke, dragi naši gosti i prijatelji, imam čast da vas još jednom pozdravim ispred kolektiva biblioteke na početku svečanog dela proslave povodom 150 godina od osnivanja čitaonica u našem mestu. Posebno bih pozdravila, a nisam ih ostavila za kraj jer su manje važni, i zbog toga što su najvažniji, naše najdraže posetioce, korisnike, naše danas najdraže goste, najlepši deo ovog ovde prostora, ovde prisutne knjiške moljčiće, a to su samo neki od njih, Ljubicu, Nataliju, Đinu, Ognjana, Adama i Lazara. Hvala vam. Hvala vam, dragi i poštovana deco, što ste danas sa nama da nam ulepšate ovaj dan. Muzički program danas izvode Marta Blagojević, sopran, vokalni umetnik, profesor solo pevanja, klavirska saradnja Ilija Rajković, muzički umetnik, profesor i rukovodilac hora Odjek. Hor je inače bio naš dragi gost. Na početku programa čuli smo pesmu Što se bore misli moje, pesmu po stihovima kneza Mihajla Obrenovića. Biblioteka Nikola Sikimić Maksim Kučevo naslednik je čitaonice osnovane na Svetog Savu 1873. godine u Gornjoj Kruševici, kako se tada zvalo Kučevo. Od tada radi sa prekidima, često menjajući lokaciju. Jedno vreme funkcioniše u okviru Radničkog univerziteta. Od 1983. godine radi u sastavu Centra za kulturu, u čiji zgradi dobija prostor koji koristi i danas, a od 1996. postoji kao samostalna ustanova. Ime Nikole Sikimića Maksima biblioteka nosi od 1987. godine na predlog SUBNOR-a, a na osnovu toga što se njegov legat nalazi u biblioteci. Prvi ustav čitaonice, kao i još neka akta, izložena su sa vaše leve strane, u prepisima Dragana Kecmana, našeg istaknutog umetnika, čije ime nosi ustanova kulture u kojoj se trenutno nalazimo. Kasnije možete detaljnije pogledati ovu izložbu. Podrobnija istorija biblioteke, onoliko koliko se zna i koliko se još može saznati, imaćete priliku da čitate i gledate kada do sada prikupljene podatke i fotografije, svedočanstva i dokumenta objavimo u posebnoj publikaciji povodom ovog velikog jubileja. Mi sada dajemo jedno obećanje, ali znate kako mi bibliotekari razmišljamo. Ako nije zapisano u knjizi, kao da ga nije ni bilo. A bilo je mnogo promena, mnogo izazova i mnogi od tih izazova još su pred nama. Verovatno najbolji i najjasniji uvid u te izazove i rad naše biblioteke imaju oni koji taj rad beleže i kontrolišu. U našem slučaju to rade kolege iz matične biblioteke. Pozivam direktorku Narodne biblioteke Ilijanu Petrović Požarevac, gospođu Veri Zarić Mitrović, da nam se obrati. Dobar dan, poštovani skupi, drage kolege, čestitam vam dan biblioteke i ovaj veliki jubilej postojanja i rada od 150 godina. Narodna biblioteka Nikola Sikimić Maksim je lokalna javna biblioteka i kao takva nosilac je kulturnog razvoja svoje zajednice, odnosno ona podstiče i podržava kulturno i umetničko stvaralaštvo i naučni rad, ali isto tako učestvuje i u obrazovnom procesu. Kada je reč o Braničevskom okrugu, ona spada u red veoma uspešnih javnih biblioteka, kao što su biblioteka u Velikom Gradištu, Golubcu i Petrovcu na Mlavi. Ona je isto i deo velike porodice javnih biblioteka Republike Srbije. Osnovana na Savindan 1873. godine, status samostalne ustanove dobila je 1996. Njen istorijski razvoj tekao je u skladu sa razvojem bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji i uz podršku lokalne samouprave, kao i uz stalnu podršku matične biblioteke. Dugo sam kao rukovodilac matičnog odeljenja Narodne biblioteke Ilija Petrović Požarevac, a sada i kao direktor, upućena u rad ove ustanove. Iz godine u godinu moglo se pratiti kako se transformiše i osavremenjuje. Može se slobodno reći da je velika vrednost Kučevačke biblioteke motivisan i efikasan stručni tim na čijem je čelu direktorka Jovana Dišić.
Osim usko stručnih bibliotečko-informacionih poslova koje obavlja, ovaj tim ima izražene kompetencije i sposobnost za odabir i realizaciju kvalitetnih i zahtevnih kulturno-obrazovnih i kulturno-propagandnih programa, kao i za saradnju sa različitim kulturnim institucijama. Ono po čemu je ova biblioteka specifična jeste njena posvećenost i angažovanje prema potrebama starih lica, budući da svoje usluge pruža i organizuje posebne kulturne programe za dom za stara lica u Kučevu. Naravno, kao deo velike porodice biblioteka, ona veliku pažnju posvećuje potrebama dece i mladih, kako svojom nabavnom politikom usmerenom ka njihovim potrebama, tako i brojnim kulturno-obrazovnim sadržajima u vidu književnih susreta, obeležavanja značajnih datuma, radionica, tribina i predavanja. Zahvaljujući angažovanju Jovane Dišić, biblioteka je pokrenula izdavanje časopisa za književnost, umetnost i kulturu Maksim, što je od velike važnosti budući da je izdavačka delatnost biblioteka kao samostalnih kulturnih institucija inicirana i međunarodnim i nacionalnim zakonskim dokumentima. Bibliotekarstvo je profesija u kojoj sve brže promene savremenog društva i nauke, razvoj novih tehnologija i ljudskih znanja nameću stalnu potrebu za preispitivanjem i usavršavanjem. Bibliotekari na početku novog milenijuma moraju da posjeduju veoma raznorodne sposobnosti i veštine, kao i kvalitete koji im omogućavaju da u globalnom selu stalno transformišu sebe i svoje korisnike. Svesni izuzetnosti svoje misije u društvu informacija i znanja, a to je da odlučno brane večitu svrhu biblioteka, a to je prikupljanje, čuvanje, organizacija i diseminacija zapisa znanja i pružanje usluga na temelju ovih zapisa. Bibliotekarstvo kao i celokupnu kulturu treba posmatrati u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja. To znači da je kultura po svojoj povezanosti sa načinom života, prostorom i sa uskom vezom između obrazovanja i društva nedeljiva od uslova potrebnih za ekonomski napredak. Svedoci smo promena koje sa sobom donosi nova informatička era sa kojom se menjaju potrebe korisnika, ali menja se i profil bibliotekara u skladu sa tim promenama. Ne postoji sumnja da je ova biblioteka dorasla tim promenama i da će uspešno poslovati i u budućnosti. Zato vam još jednom čestitam jubilej i Dan biblioteke i želim svojim dragim kolegama mnogo uspeha u radu. Hvala.
Čuli smo pesmu Kroz ponoć nemu po stihovima Đure Jakšića. Marta ili ja smo se dogovorili da za današnji dan budu odabrane pesme koje su ispevane, to je komponovane po stihovima naših poznatih pesnika. Danas slavimo jubilej od 150 godina, vek i po, 15 decenija. Ponosni smo na činjenicu da je biblioteka za sve to vreme opstala, a da je u poslednjih nekoliko godina postala vidljiva i prepoznatljiva u široj javnosti, da je Bibliosalon program cenjen u književnom svetu, da je tek dvogodišnji časopis Maksim već okupio oko 100 autora, da je knjiško moće omiljeno među našim mališanima, i tako dalje, i tako dalje. Nećemo se previše hvaliti, mada imamo još mnogo čime, jer čvrsto verujemo da naš posvećeni i stručni rad govori za sebe. Međutim, sve što smo za poslednjih nekoliko godina postigli ne bi bilo moguće bez znanja, kreativnosti i entuzijazma pojedinaca i velike podrške drugih ustanova i saradnika, a posebno našeg osnivača, opštine Kučevo, na čelu sa predsednikom gospodinom doktorom Ivanom Rajčićem, sa svojim saradnicima i savetnicima. Pozivam doktora Rajčića da nam se obrati. Poštovana direktorka, časni oci, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovana zamjenice predsjednika Skupštine, poštovani ljubitelji pisane reči. Izuzetno mi je čast što se danas nalazim ovde sa vama prilikom obeležavanja ovako velikog i značajnog jubileja. Činjenica da je u Donjoj Kruševici, a današnjem Kučevu, 1873. godine osnovana čitaonica, govori o tome da su još tadašnji stanovnici našeg malog mesta imali razvijenu svest o potrebi čitanja, opismenjavanja i obrazovanja. 150 godina kasnije, biblioteka Nikola Sikimić Maksim je moderna i savremena ustanova kulture, u kojoj i mlađi i stariji Kučevljani podjednako imaju mogućnost da uživaju u novim saznanjima iz različitih oblasti. Projekti koje biblioteka sprovodi, što samostalno, što uz veliku i nesebičnu podršku lokalne samouprave, pokazuje i dokazuje da potreba za knjigom, koja se u našem mestu javila pre vek i po, i dalje živi, kao i da ljubav prema knjizi nije prošla i da negovanje kulture pisane reči u našoj opštini zauzima visoko i bitno mesto. Lokalna samouprava će nastaviti sa ulaganjem u oblast kulture sa posebnim akcentom na decu, ali i na ostale žitelje naše opštine. U prilog tome govori dve značajne odlike koje je donela Skupština opštine, a tiču se besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi Lane, kao i besplatnih udžbenika za 1. i 5. razred naše osnovne škole. U narednoj godini ćemo odluku o besplatnim udžbenicima proširiti na učenike svih razreda osnovnih i srednje škole. Zalagat ćemo se i u buduće da omogućimo što bolji i učinkovitiji rad biblioteke kroz različite zajedničke projekte i radionice, a samim tim i da podstaknemo i održimo ljubav prema pisanoj reči i knjizi na prvom mestu. Koristim priliku da pohvalim i da se zahvalim ljubaznom osoblju na čelu sa direktorkom na zalaganju da biblioteka Nikola Sikimić Maksim bude ono što ona jeste danas, mesto na kome se kroz bibliosalone i ostale promocije prezentuje ljubav prema knjizi. Zahvaljujem.
Neresnica je meni ostala kao jedna skoro izmišljena reč. Ali ja sam se celoga života sećao neresnice, jer sam svuda morao da je zabeležim. Na svakom svom dokumentu, u biografijama svojim, uvek sam volao da napišem da sam se rodio u Neresnici. Mnogi nisu znali gde je to, pa sam morao da dodajem Istočna Srbija u zagradi. Vremenom su, kako sam ja postajao pisac i mojih knjiga je sve više i više bilo, svuda je bilo u beleške u piscu da sam rođen u Neresnici, tako da mnogi znaju za selo Neresnicu, ali ne znaju gde je. Ovako je govorio Stevan Raičković 1994. godine prilikom otvaranja školske biblioteke u Neresnici, koja i danas nosi ime njegovih roditelja koji su tamo bili učitelji. Na drugom mestu je zapisao: kada mi bude najteže u životu, otići ću da vidim Neresnicu, odakle je sve i počelo. Nije je više video, ali ja u ovim rečima vidim amanet. Na nama je da vratimo Stevana u Neresnicu i da o njemu više govorimo. Ne hvalimo se dovoljno činjenicom da je baš ovo jedan od zavičaja velikog srpskog pesnika Stevana Raičkovića. Zamolit ću Aleksandru Petrović, našu zavičajnu pesnikinju, da pročita pesmu Podne Stevana Raičkovića, a zatim ćemo čuti i pesmu Što te nema, takođe po stihovima Aleksa Šantića. Stevan Raičković. Podne. Po svemu onome kako izgleda, ovo podne je sasvim obično, kao jedna stara pesma. Mali, užareni trenutak, tačno u sredini između izlaska i zalaska i ništa više. Ili još samo, pa i to već uzgred. Jedna svakodnevna slika ovde pred očima, koju ostvaruje okrugao život časovnika na tornju, sklapanjem svojih ruku na molitvu u sunce. Tu bi stvar, eto, mogla da se i završi i to lepo. Ne baš možda najlepše i najpunije, kao što dolikuje to pesmi koja se kao prva budi ispod debelih naslaga ćutanja i tišine, ali ipak ovo podne je sasvim obično i tu počinje pesma. Treba skrenuti par koraka samo iza ugla, u mršavo zelenilo, ulevo, gde su stabla. Čovek neki, po svemu onome kako izgleda, sasvim običan, u jednostavnom šeširu, malo nakrivljenom, u prugastom kaputu, sedi na klupi i štapom ispred sebe ovlaš ispisuje krugove u pesku. Malo nepravilne, ali ipak dovoljne da u njih stanu sve prohujale godine bez ostatka. 3 male istinske ljubavi i 2 velika rata. Jedna ptica mladosti koja neće poleteti, nikad više iz kruga, ni preko tanke crte. Čovek malo iskreće glavu i sluša. Ptica peva. Gde peva ptica? Pita čovek i naginje uho nad svoje dno i usluškuje prema grani. Izgleda da je to rekao malo glasnije. Zaboravio se. I sad se uplašen kao u ljubavničkom stidu diže sa klupe i polazi, ali se naglo vraća i briše nogom svoje krugove u pesku i smiješi se još više uzbunjen ovom slučajnom školskom igrom i odlazi, ovog puta u sasvim drugom pravcu nego što je to prethodno naumio. Inače, po svemu onome kako izgleda, ovo podne je sasvim obično, kao jedna stara pesma. Что ты
meni preti iz publike prstom za ovu pesmu, nisam ja kriva, Marta je. Hvala velika. Pošto mi ne bismo bili to što jesmo, da ne volimo da improvizujemo u nekom trenutku, Petar Anđelković, naš istaknuti likovni umetnik, izrazio želju da kaže nekoliko reči na ovom mestu o biblioteci i ja mu rado ustupam govornicu. Znate što, ja nisam bio u planu. Dragi gosti, dobrodošli u naš grad prelep, u zvižd i pek. U ovako divnom danu i sa ovako divnom akademijom, hvala vam na svemu, čovjek je, ja se osjećam uzvišen, meni je prelep. I stoga želim da vam čestitam i gradu, i biblioteci, i gospođi direktorki, i svima koji radite u biblioteci, u ovom hramu slova, 170 godina postojanja. 150 godina postojanja, bit će i 170. Grešimo. Ono što sam ja hteo da vam kažem, to su neke moje uspomene vezane za bibliotekarstvo u ovom našem gradu, prelepom. Pre svega želim da vam kažem da kad pomislim na biblioteku, verujte mi, ne znam, pretpostavljam da i svi ostali to osete, to je taj miris biblioteke, miris knjige. To je tako upečatljivo i to je tako nestvarno. I kada govorimo o biblioteci, ja sam uvek vezan za školu, obzirom da sam dugi niz godina proveo u školi. Naše škole su prebogate bibliotekama i hoću da vam kažem da je prva škola bila na 150 metara od nas odavde. Osnovana je odmah nakon usvajanja Hatih šerifa 1830. godine, 1831. godine, ali je vrlo karakteristična po tome, srušena je pre nekoliko godina, naravno ja sam to zabeležio i slikao i tako dalje, vrlo je karakteristična po tome što je u toj školi bilo i ženske dece. Dakle, bilo je 12 devojčica. Ono što je još zabeleženo, one su se bavile narodnom radinošću. To je bilo njihov zadatak. A također je zabeleženo da je bilo 10 bogoslužbenih knjiga i još nešto malo knjiga. Ja se dugi niz godina bavim prikupljanjem knjiga i svih ostalih materijala koji su vezani za naš kraj, dokumenta i tako dalje. I naravno pratim svaku staru kuću koja se ruši i onda idem i skupljam to, prikupljam, tako da sam prikupio pola tone materijala, svega toga. Ono što je vrlo bitno, što sam ja želeo da vam kažem, to su neke moje uspomene koje su vezane za biblioteku koja je dugi niz godina bila ovde, upravo gde je fontana, gde su homorski motivi, gde ćemo ići kasnije, to jest vi ćete ići. Tu je bila biblioteka u kojoj je radio jedan čovek koji se zove Svetomir Nenadović, inače trgovac, čovek koji je bio posvećen knjizi i u toj biblioteci je bio prvi televizor u Kučevu. I naravno mi deca smo se okupljali želeći da vidimo šta je televizija i da vidimo slike na televiziji, ali Deda Sveta nam nikada nije hteo da upali televizor dok svima ne podeli po jednu knjigu epskih narodnih pesama. I otuda meni danas u slikarstvu epske narodne pesme, mitovi i legende. Ali mi kažemo Deda Sveto, pa ajde sad upali nam televizor. A on kaže ne, da mi kažete šta ste pročitali, šta ste zapamtili u Kraljeviću Marku, Milošu Obiliću i tako dalje. To je ono što sam ja hteo da vam kažem, mislim da nisam bio predug, drago mi je da ste došli u naš kraj, nadam se da vam se jako sviđa u našem kraju, naš grad je prelep, naša okolina je prelepa
a ja sam za današnji dan rešio da našoj biblioteci poklonim neka raritetna izdanja, a osnovnoj školi, moje osnovnoj školi od Kučevu, poklonio sam prve bukvare i prve gramatike bukove. Tako da, gospođa direktorka, izdanje iz 1924. godine Vizantijska kultura. Naravno, učitelj ne može bez učitelja. Učitelj, izdanje Beograd 1927. Iz 1929. godine jedan naučni časopis Misao. Politika iz 1950. godine. I jedan ženski časopis, prelep, ovo će vas sigurno zanimati, 3 dinara, 23. izdanje, ja mislim da je ovo takođe 29. godina. Tako je, 29. godina. Izvolite. Hvala vam puno. Hvala vam, gospodine Anđelkoviću. Da smo planirali, ne bi lakše ispalo. Još jedna knjiga. A možda najvažnija, 1958. književnost i jezik. Ova priča gospodina Anđelkovića podsjetila nas je na to da biblioteke ne čine samo zidovi, police i knjige, biblioteke čine i ljudi, i oni koji u njima rade, i oni koji kroz njih prolaze i u njih dolaze. Oni koji pišu knjige i oni koji ih čitaju. Oni koji podržavaju njihov rad. Tokom ovako dugog trajanja, ovu biblioteku činilo je i čini nebrojivo mnogo ljudi i donekle merljiv broj ustanova i institucija. Sasvim sigurno je da smo nekoga zaboravili. Nemojte nam zameriti zaboravnost, ona nije ni namerna, a naročito nije zlonamerna, jer kao što rekao, gotovo ničega od cijele istorije ove biblioteke nema zapisanog u knjizi. Zamolit ću koleginicu Jelenu da mi pomogne sa čitanjem, a koleginicu Oliveru da pomogne sa uručivanjem zahvalnica. Ako se pitate gde su zahvalnice, ne bojte se, nećemo slati papire pa da ne znate šta sa njima. Zahvalnice su unutar ovih knjiga. U pitanju su odabrana dela Stevana Rajčkovića iz edicije 10 vekova srpske književnosti, izdanju Matice Srpske i još neka posebno namenjena izdanja. Biblioteka Nikola Sikimić Maksim Kučevo dodeljuje zahvalnice za veliku i svesrdnu podršku u celokupnom radu opština Kučevo i dr. Ivan Rajčić. Za dugogodišnju saradnju, a posebno za danas ustupljeni prostor i pomoć oko organizacije jubileja, Centar za kulturu Dragan Kecman Kučevo. Za svaki izlet za naše goste i veliku pomoć u promociji našeg rada, turistička organizacija Kučevo. Za dugogodišnju i neprekinutu saradnju i druženja sa najmlađima, predškolska ustanova Lane Kučevo. Saradnja biblioteke sa školama i nastavnicima koji u njima rade ključna je za razvijanje čitalačkih navika kod dece školskog uzrasta.
Oprostite. Za dugogodišnje neprekinutu saradnju i mnogobrojne druženja sa korisnicima Doma za stara i odrasla lica, Centar za socijalni rad. Dejan me inače juče u celoj ovoj gužvi oko pripreme jubileja pozvao da me pita da se organizujemo, pošto je oktobar mesec knjige, 1. oktobar je bio dan starih lica, ali tako, da se organizujemo za ovu ili sledeću nedelju. Ja sam samo rekla, molim vas da se čujemo od ponedeljka, ali mi zaista jako dugo sarađujemo i to je, mislim, jedna od najdužih i najplodotvornijih saradnja. Da se vratimo u školama. Osnovna škola Ugrin Branković, Kučevo. Osnovna škola Slobodan Jović, Voluja. Osnovna škola Veljko Dugošević, Turija. Osnovna škola Milutin Milanković, Rabravo. Srednja stručna škola. Tako su svi iznenađeni. Pripremljeni. Šah klub Zvižd, Kučevo. Šah klub i biblioteka su jako dugo organizovali sretenski turnir, je li tako? Sretenski turnir. I od prošle godine organizujemo memorialni turnir Stevan Ilić. Dom zdravlja, Kučevo. Pojedinci koji su dali svoj doprinos i podršku razvoju i radu biblioteke. Dugogodišnji član biblioteke Branko Kecman. Violeta Velimirović. Sanela Ankić. Maja Pantić. Maja Pantić je inače predsjednica našeg upravnog odbora i pruža nam veliku podršku i stalno organizujemo izlete do škole u Neresnici svakome ko želi da vidi gde je rođen Stevan Rečković. Vera Zarić Mitrović. Velika podrška već dugi niz godina. Mnogi ljudi su u biblioteci ostavili deo sebe i utkali veliki deo svojih života i karijera. Zato ćemo se danas zahvaliti i onima koji su rukovodili ovom bibliotekom, jer zapravo uglavnom iz nje nisu ni otišli, već i dalje u njoj radi ili je svakodnevno ili veoma često posećuju.
Nekih, nažalost, nema među nama, ali njihovo nasleđe je ostalo. Zato dodeljujemo zahvalnicu porodici Voje Marjanovića. Sanja Vukojević. Violeta Ilić. Zlatan Zavukovec. I sinonim i simbol naše biblioteke Jelena Jeca Gruba. Kad smo kod djece i čitanja, zahvaljujemo se nekim od naših najvernijih članova sa najdužim čitalačkim stažom. Dr. Zoran Milenković, Mirjana Petrović, Čekajte samo da proverimo, malo smo sad. Ljubinka Terzić, Hvala vama. i najslađe za kraj. Neki od naših najmlađih čitalaca, naši ovdje prisutni knjiški moljčići, deca koja odrastaju okružena knjigama. Natalija Trailović, Ljubica Trailović, Đina Stojanović, Ognjen Jović, Lazar Bogdanović i Adam Petrović. Dođite vam da se fotografišemo jedno svi zajedno. Ode, ajde. Naši knjiški moćići su inače dobili knjigu o Žanki Stokić, još jednom velikanu naše opštine. Ljubica nam se malo naljutila, ali valjda će se odljutiti ovih dana. Zamolit ću sada Martu. Evo sad će.
Hvala.